siyavula incwadi zoyikhuluma izindaba isithatha kancane esotilongo isithatha kancane esomthambo isithatha kancane esomakhutha isithatha kancane esoduze kamnengwa inkosi lenenhle evunywe emhlabeni yavunywa nasezulwini umgwaqo obovobheke kwaNongoma ngisho noBhejane ephuma esiqiwini ewela amathongo wayivuma indaba yenkosi enhle inkosi lethanda uxolo uzulela dumakabi ngoba lidume emva kwesikhathi eside lihlome kwase kwathiwa lisekho selidlulile kanti lisesa lizaliyanyelela lishaya umbani nawubhekisa kuyibamba kwasithatha isihlalo sobukhosi endabeni lenenhle eyakhulunywa ubaba uPipi kwabakaMakhanya indaba lenhle eyavunywa induna uStefe wabakaMakhanya inkosi lenenhle ethanda uxolo umhlangano abawuhlanganisele enkantolo yakaSobona khona zabuya ithele ezinhle yaphela indaba yokuthi abasembo abasangena esibayeni kaMakhanya kukhulu okubonwe isizwe sakaMakhanya inkosi lenenhle ehambe ngendlela zonke iyakaNongoma iyovuselela ubuhlobo phakathi kwesizwe samaNguni kanye nesizwe samaZulu indaba lenhle ekhulunywe kuzo zonke indaba bayede inkanyane encane emnyama kamenzi ubiso lumadlange indlablane yadlabluma genge kwaze kwasumntu engalele ebuthongo usilinda mandwandwe umgwaqo masheshelezi umntu ulandela azafike kathathu kulu ngenge wakithi kwaNomayina usothandazana njengothandazane msutho ngubo zakhe imahwanghwang njengezabefundisi bephuma esontweni iminda baye